Halo teman-teman, sore ini Adril mau hafalan surat Anas. Yuk, tahu dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin min syarri waswasil hon. Adil, min syarri waswasil hon. Hah? Alladzi Adil, alladzi wisupi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ulang. Qul a'udzu birabbin nas, malikin ilahin min syarri waswasil hon, alladzi wisupi sudurin minal jinnati wan. Serius dong Adil, serius. Coba ulang. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi wisupi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Jadi dalam sehari Adil suka ngapalin satu hari 3 kali. Dadah dulu dong, dadah. Ketemu lagi nanti.